katlholo e tsereng nako e telele e rebotswe ke Magiseterata Betty Khumalo. A re bopaki bo bontshitsweng ke mokhuduthamaga mogolo wa maloba wa SASSA Magwaza bo ne bo tlhamaletse fa a ne a gadikwa ka dipotso. Le fa bopaki ba ga Mvulane bo ne bo sa tsepama jalo, bo ne bo lebega bo ikanyega ka ga Tona ya maloba ya tlhabololo loago Bathabile Dlamini. Ga jaana bo ne Molato wa go se bolele boammaaruri. Therefore find that the state had succeeded to prove the main count of perjury. As such, the accused is found to have unlawfully and intentionally deposed of false evidence. Magiseterata wa Kgotlatshekelo ya Johannesburg le yana o lemogile gore Dlamini o bone molato wa tsietso le gore o ne a o tlhaiwa. Kgotlatshekelo e tla boa e tswelela ka mopitlwe mo e tlo tlhagisang se se tlo diragalang ka presidente ya mokgatlho wa basadi wa ANC. Our submission is that if the community or society was of the view that persons who commit perjury should be sentenced as suggested by my learned friend. Kgotlatshekelo yona e batla a lelelwe ke ditshipi. Direct imprisonment is not far-fetched in this instance. I'm not being prescriptive of it. I'm submitting with due respect. Gabagare bokomang ka nna ba ANC ba tlhotse ba leka kwa Kgotlatshekelo go ema presidente wa mokgatlho wa basadi nokeng. Ba solofeditse go dira jalo gape fa tla be a tlholwa fa moranang a rogwa.